Yamfa ncha sonkoma obi biala ote yenka wo asrewa kasamfonyini yiso. Ye bisanse obi biala ho te sei eni se twedi ampo nyankopon adaroma obi biala ho ye. Katamada abudwie mu emoja edi emu afuri sane. Sami etimi yete ase a na ye agya no adom. Ye de ani be kire eye Kofiase Ahemfie na yakwa chia eye krura. Ana otuo agi echampon eye na Kofiase hene no. Ye beko eye nana afia hene wa otoso omienu onso so ene ne mpanimfo ye de eye enchia sonko e de ema wo mo ene ebra ye wo mu yi me no ka say eye dwumadi ya fa ato ye ho so eye Asrewa TV coverage dwumadi ya fa ato ye ho se Kofiase ye mane nsei enu nti ye de tambia mpensempense mu ebebre nananom se ne ebe ya muso mbehunu ba bia Kofiase ye modern no etimi abo akwaduro na sabre ya metiase me nche ho yadi nka ka kire mu empanimfo bebre na atie gina mu se afi aba ye beto omba baba be gina me ato mo so aba no matimi de aboa ma Kofiase nka nko na tima konanim na ye ka se ye de obi aba betena fidie yi so maako obi a kire ne bobre de obi bia betimi de aye de aboa eye Kofiase man eno ti sabre me nsa aka eye opanyin kese ba ako a me na be twetwe nkomo sima kakra bi na de obetimi anase ye to aba ne ma na de obetimi aye de aboa eye Kofiase man no wonso atu nani mutuo obi nsi chodo matoa se de mpanimfo kan ye ne se bomo chiche finsu ase ebe ka che ose de nchema wu a ye nyi na chinye akwaso semso de ntina otentaso otunsu ani ana abo anka na obaba befa enu nti sabri menche ho no mekọ eye minwan ho na mede eye ensemu ampese mbusa no e de abro na sabri de na ye becha eye yaboafo omo amota ye chi ebo amadwumadi na akoso omo mu gina ye chi omo mu ta ye tintintima ama bibia akoso me do be ko big sales enterprise me no ka say eye dwumadi a ye die omo ta ye chi dendenden afi wei bronya ye bedie se ubedidi se obeye dey eye mo anwa sedin ene wonkro ne banyina no wodo ani kire eye big sales enterprise a onsabetimi akabi e ho no ma bibia akoso nti wonfa wani kire ba bia ho na ado ani be kire ama wo motima bo ama ne ma akoso sa so na eye Sandys pap se me kan kire wo se afi bronya no wo gina na so ye pa edi free 24th ekopim eye second oni ye gina mu a kopim se wo ma me be frɛ wo enu nti we num na aso yase na omodom aboa ye ama bibia etima koso me nkyɛ ho no ye ni be kyerɛ ye papa no ho no na self introduction what did ye ɛwɔ ho no abre ama bibia etima koso honorable enwumre ye be kyɛw so fireman na sabre o te sei nyame adom me ho ye pa ja mo paibo nti me ho ye enyama bebre na security e wo wienim anase wiem ye hwe a eye nipa bebre na afi o maba se ye nto wo so aba na ye hwe mu ne hu se wonso wagina e wo eye Ahenbronum na obi si twodo e mato ani nti no ene yakotwe wo do aba begina bi ana e ya tesem ene nipa ni bi ekeka se afi wo so wo ba na Kofiase empuntuo no da wanim pa a wososo betima be kire obobra ma bibia koso ye nche ho no onabo ubebo udin ane baabi a wo free baabi a wo tena ye ane baabi a wo school ane baabi a wo kwa adura wo de aba be to ya hasi nti onabo de wo ho no manenko medasi fireman na matia nananu omo ipi na fi matia nana tu aji ejampo ona ye Kofiase na mako onima fi mi amena na afia enewa ono so auto so minu Kofiase ma mi dia kasa e de Mfum Philip Joseph e dia mawofo wo mi a omo mi no kam omo ti epam ho a omo de to mi eno no na emu de dodo na de ni mi de omo twa no short e no kwa Mfum ana se mawote din so adodo na de ni mi ye peacemaker eno ana ja onam a otie Roma ana ye wo mi e Kofiase Roma ye wo mi Ahenbronum ha eye eja owo mi papa ye fe ne kwabne bi ni nua ni nua brebo ankasa ene eye nana konfo sekire ene nana Kofiase ni na eye mi nana kwabne bi ni nua mo ye wo mi 1992 ewo eye Ahenbronum hanum ya Roma ara matna na mi se bisuku ase ewo eye SD 1939 eda enum na me madama otete mi o sa 1939 no eda enum no eye DJ Kof ne maame a ye frɛ no eye madam Badu
wonya ne baby pro na memfa ne kra NCE na me wo hona na me papa ye say obeyi de ma international school na papa ma so na hwi wo de me call ye APS ana APS me ko wie eye me primary no ho na sa abrelo na GHS ni ho nti no ana me buy eye Kofiase Methodist ebe wie eye me to aso school efe ni GHS no me be wie no ho no me wie ye so ma nya school kre mu na so na SS wo me pro mu nti no na wo se me so me ko na eja me ko na me kusua ade ye na ye caste akukudan na me ko ho na me kusua ade ye 2010 ana me wi teachers no ti me ko sha 2011 2013 ana nyame ya adom a mitimi ede ewi caste no wi caste na ne ma anse dan ko yisa me sa ko ne to aso wi nu e caste ko na ti me ko ni 2 times wi na ja ede ti do mu se e ko pepa kakra di na ja yetimi e de atoa isuku no so because na emuma nim de na yim bi na emum na enema bi na ne twintwa na ba ko mienu mensa bi ntino ye se be konkan na yakwa kodi pa na pa die mu ano na me yadom na oto yensam a yato isuku so enti ye konkan na kodi pa kakra no nyame dom boy yenska aka na ye se ne be konto so suku yi na yatilegon da bia ye fa ni wonum sa ya entimi mdom eso ha na pese ba suku ni bi na nyame yadom a eto form so a yetimi ko legon kakra nyame yadom aboa ama yetimi awie yewie aye service no so awie yewie no ese na ya yemrafi local governance empatamu ne biaya a oti ahu ne die tese ya de som bu yi pa na eno so ye one of me courses so a me sua aye e wo university na eno so kra de nyame se nja de nya yi one e wo ho na tese me obi a mapadale e wo na die ne empatamu ahu ne die ene tese empatamu ano boaboa ne enema a e wo se itimi e de boa ma empatamu itimi etumpon na e ka behwe nyame ya madom ma mitimi nya yi one ho nti me wie university no maba fi me ba na ja me bete se akunyato assemblyman abayi ye pepre ho honorable Yakubu incumbent assemblyman asabi odina djuma ba beto ho no nyame ya doma 19 December ya ebnade ebayi ne na wotwe nyame ya na doma ma ja wafro esoro se oko akwakope MP edi tina akunya na beto a wo se ma mu a yenso no ye wi school a ya ba yinti se e ba bebo ama Ahenbronum tima fa ne tima pa afra no o se ekone kopepre ho tima fa forms na me hwe se Kofiase man e be hwe manim na fire omo ato aba no e di ama me on the December 19th brother e na oche so honorable Mfum na sabre ote ne nka se odin anodisem ato nananom animu ye nche ho sanse ebre ne hyeda eni ho no ma odasani bia na de America ne se abre bia e beto aba omo ba be gina se yento omo so aba no obi aba otimi ka de obetimi aye o kire ne bobre o ka de obetimi aye ansan ya hweso ne de ato aba ne de ama no sebe bibire ba o de obeka no kra no ontimi nye obu ho no mo a onso so de wan ka no kra ne bi onso timi ye den etimi ye me no ka se ensemfu a me pesa me busa ye papa yi na ontimi yi ano man no da manim ha be semfu be se nan wi a wa chichi mu de amaye broni be ka no short statement nti saa mpensempensemu ya ye ketua bi na ye deba ye din kai no me den be ko enwomasua ho se ye papa ohwe se ne enema asi kwa ye kurom ase no eto da bi a na enema atimi to sini de maye pa san se first pa no na exams o twira na edin yi enso so no utimi so obitimi twira exams ni timi pass kama ene nka exams ne ba fom no ene no hye dan hunu nkura ne se enema ekon kai sa woba na se obeya assemblyman ade na obetimi di aboa ewo enwomasua ho ye papa mane nkomaye fire me da se ba enwomasua enwo sensem dia ehia me pa yi eno de di mu pa mentimi enkasa abra menka enwomasua ho asem sabiti we obi na kire made akwaje ntete akwaje vase sua onu ni ndie ana jamede abase me de ba beboa Ahenbronum man di se enwomasua de man ntimi aka wasem na se ayesa wasa akapuma na wandwom no de tell say me ti say ba kwa maye no enwomasua ho ni se nyame ya adom na Kofiase fo a mo Ahenbronum omoto aba Ahenbronum ebi supra wato no so omoto aba na Ahenbronum nyame dom bo ana se omo de 2 minutes semensa me no mu ina na ba ba ye adwuma no enye se me ku yu gesi nchen na me supra de ma ebida se bia obi ni ma na de manya kwenye meka enwasem kakra na Kofiase man bia hu se
mesrɛw deɛ wonim ka anaasɛ deɛ wayɛ aboa ɛyɛ ɔman no ɛne deɛ afi a wo bɛyɛ no fa deɛ watimi ayɛ kakra no a amanfoɔ nyinaa di ho adanseɛ no fa no ne hyɛ aseɛ ɛno ɛnyɛ evidence kɛseɛ ansa na deɛ aka no wo deɛ ato deɛ aka no deɛ wonya nyɛ deɛ watimi ayɛ ɛwɔ education system no deɛ watimi ayɛ de aboa ɔman no ɛno na fa di ka na yɛnhwɛ eburoni wani twɛ mu a yɛnyɛ dɛ anaasɛ wani sɛm a yɛni nyaw ɛno nti man no ne nkɔ mate fireman da se bebree ne saa kwanya no na deɛ wo mu nie 2020 nkura wo mu wie school ɛwɔ ɛyɛ Kofiase hanom me frɛ ɔkyɛkyɛ di baako ɛwɔ Methodist na na me bisa no results no ho nsɛm nti ɔhyɛ asɛ sɛ ɔbobɔ obi anya 9 ɛwɔ Methodist obi anya 7 ɛwɔ Methodist obi anya 8 obi anya 10 obi anya 9 baako nso ɛwɔ ɛyɛ Ebenezer Unique Preparatory School nti me tra se na me se na play o my idea pa because results here the league can me here as I was say ye hwe na omo school no omo first choices no mutimi dey enya na mutimi ko na omo koji ye no mutimi dey ba na omo dey bebo akoma yi ti me ma teacher dey ji omo nyina results no documents no dey send me but dey send me na me so me wole kakra e o ba bi a mutimi emoni asem binti ada ja me forward man pa na me say eja sewa bo ame na mi krom for omo ni made pa we hear results e free you could say Kofiase Ahenbronum that is very encouraging to be so for me na crowd be our first choice of school what me nya I am Makonta Elvis Asumadu how we Ebenezer Unique Preparatory School 2020 oye beneficiary ono crowd any dey of our primary first choice but me can say me man ko primary no na me na ko precisely gon ti me fa fi Kofiase afa e dey ko precisely gon ana ye agada wanso eye chief driver wo to second rural bank the baba ko no so St. Louis na the first choice me boa no e ma ni nyan saa enso e na eye Methodist teacher bi ho no me fe no St. Collins ono so ne ba ono so me boa no e ma ni timi ko St. Augustine Senior High eye campus this is the first time I me fa say obi free Kofiase mpu atra border akọ St. Augustine Senior High and say that it is a me di na no e she me hu kran say nyame dom boa ma saa bire mu no itimi boa ma Kofiase fo nkra munya single numbers bisu kura nya double number 10 ono so etimi etra border etimi ko ono so campus ni bisa eko Edisade College enti kakra metimi aka efa education ho a metimi aboa ema enkura bi akwakwa ginimdie ene ntete ene suahunu efiri won school mu ede aba no na awofo a o mane sa amofre American wase ni obi a frɛ me phone so edda masi yi because and the first choice is no enya asem ketwa obi timi nya 11 obi timi nya 10 obi timi nya 6 obi timi nya 9 no nya the third choice Roma me buy yi po a me de mani fam yi mo se nkra be bi ho mo nya mo second choice third choice na obi a fourth choice na so na akra na bi po a nya 10 and 11 ni na mo se shem kran de sabre no metumu si wo se sa mo fra na mo nyina nya asem numbers up to 10 no me bo ho mo bi nya the first choice nyame ya dum so ma sa asem na me kan no oye madom e ma ne ba mu a obi atinya the first race fireman honorable wuso a wo kasa no eye me question we no nc but ya na aye ntientie mo mame waka eye JHS edie eye BC omo amotwe BC ene omo maka say die medu so no eye tertiary level no e won so sefa eye teacher training ene nursing training no e ho die bibi kakra na bitima ye de aboye emre kakra bi yonko. Okay, fire. I don't say so as I'm a quenya beam. Say that in Chim, a bar and Mumasuma, say a one kind idea. Mumasan do if you want any. Admissions in 1 and 7, I will groom and be proud. I will be school da. What's not be there 4 to 5 years? What talk? Forms no are day in day out, be a year in year out, and so we not admission. Say, Yamedum Boame, not fire my yes again, my vida. Nyame don boa me na se o man o Kofiase for tamachi na se o mo de tumi no e hye ne nsa se madi kan kada se no mo ale ba be adwuma sa nyame don boa no de tumi ni hye ne nsa obi biara we wie senior high school a opese ko training college na opese okọ nursing training college no me wo akwanya wo school no bi mu na mu nyeni na se me de tu wonim se baby say na me wo a me pese okona kotoa omumasua so so be konkon dia na se problem bia ni ho okay tu se obepa enam me so
no mi se mpelifo ni bia ba bi ko nanso me nso afei na me pese me ba sa na me de eja me links kakra na me ya madumo a kita ho ba na me de bebo ma na ma ye bi dada enye na me ba be ye honorable on se de ye keka ikano ano me de tambia wo ba se ameka a kire wo se untimi spell a hwa na wan tworo ti nyese bi ene ye mpensempese mu na bi a wo be kan bibiri ama nanano mahunu na bi a ye be kwa akoto aba na wie no na ye kwa akofa asem bia ba nsem a wo kan ni nyina no honorable mijiri se bibia edem kama bibia dem projen jese no libili no labalaba ti nanano mo hwe eso so emfanto aba ma wo okay edu so a yese ebusa honorable eye apomuden ene ahondidie ede na obetime ayede afa hode amaye se ye ba apomuden eso a fireman kakra betimi aye ni minim se kokram yade a efe no eye breast cancer no I to ma edofo mu no yade a ha adwen pa na sayare no se ebi ewo nwa ba ho a na me fa se warrant na si bia be ho ni se enye yade a yedidi agro etimi je won kwa de firi wonsem nti se nyame ya dom na Kofiase fo boa me na yede tumi hye me nsa me hwe se afi bia mu no sanse eye amamu no eye fie nan na ato aso afi bia mu no ye be health screening ewo eye breast cancer ho afi bia mu no ye be health screening of breast cancer ho na ya hwe se ye nua no ma ne ye maame no ye nananom no omonofo nom no niema eye breast cancer na ai ha wo no ye be yi sa ne mari na ye dey afiri ho na omo so eho ato mo afensu ye di robi ye mpani fo mo kruma no bibiri na ni ha wo fire bibiri na me ba kruma mo se ye mpani fo no bibiri na ni ha wo ndi se nyame ya dum na se Kofiase fo timi dum bo amena ndom fo eta machi no de 2 minutes 7 sa me hwe se omo so no eye test eye 6 months bia ye be eye test na ona ese fata se ye ma omo sunglasses no ya momo sunglasses na omo timi e de ade esanse ye mpanifo na omo wo 50 years and above bibiri na ewo ani yare e opremu tino fire me da se bibiri ye be ma ona odi mfie adunum e de kura omo ani enhyede hu ade no sa ye be ma omo lenses a omo betimi e de ahye na wetimi de read omo bibles books ene niam bi omo pese omo de e de e read bia ana se nanti bi kura na omo nanti na so omo hunu kwa mu a gidi se sa lenses no e be bo ama omo atimi e de ahwekwan mu na ona pop bia ya ono ekro it is 6 months bia se nyame ya adum na odum Ahenbronum fo eni Kofiase might me to me se mensa 6 months bia no ya de se with the help of some NGOs no on be ma me some lenses na metimi achama e the age one say 50 years and above na one etimi di on eduma yo honorable we dey senka me the question bi wo na we dey wan kasa no wasa akafuma asa etimi adwam enti question no wanya akora ya no awie dada enti no me nhye enha me ho sa ye me duru so a me pese me de ba na ye di twato sanse ebere nhye da ni ho mo da sani bia na dodo akonwa nso ba akofo entan so enche eye ahobambo ye yekuro dua nu ase ahobambo a nana mo ba mbetimi aboa ama ye so yetimi ye free aye gya ye da ye ho no mo a ekoba bia ye ni sa ama ye chi oba ahobambo be na mbetimi ahwehwe ede aboa nana no Kofiase yo fire me da se bibiri so wasa mama ya kwanya se me nka bibi kakra mfa ahobambo edie ja se ochichiri pro na sa ahobambo ni mu a na pro no enye so se obetimi achiri pro na makro na di mu do you police station room ha de then so no apolice for no boy ho ban no omo ya de pa omo ya adwumaso a ye be da omo ase na ya commend omo da bia na emum se nyame ya adom na se Yesu ama na eye 19th December no se Ahenbronum fo ni Kofiase man de to me se mensa se me o assembly member me ko assembly a e wo mu se vote ma je adwuma ye omo nya adwuma wi se ye de batwi a be ka se aboabofo se de bi a obi a wuti bia bitimi anya ntiase yiye no aboabofo agya adwuma ye okure mu enti aya na ama mfa ne se Kofiase fo apolice fo no omo adwuma no dodo like bakofo nsantimi enwu ni banya ni kata ensu nyame ni kata ensu nyame ni kata sa ya me da se ho
akofo nsani enso nyame ni kata sa no mu se yetimi reinstate volunteers no ma omo nso ba na omo ba be aduma de boa apolisifo na bitidi se bambo mu beyire pintin ewo Ahenbronum ene ne mpata mu nyina nti se nyame ya adom no mo de tumi se mensa na se me ko assembly na kwa ko pre ese ye be se hia volunteers no back to come and operate na omo mo apolisifo no se de be ya bambo mu bitimi ayire ewo Ahenbronum na se ne sample no se me ko assembly ho na se assembly fo no mpo antie ni a ye be hu kwan a Kofiase fo me ne omu nyina ebetena se Ahenbronum man me se eha na ohene ene ohemate ye nyina ebetena se ne ye hu kwan a ye be fa so a ye ne fipamfo ni nyina be kasa se so obi body si babi na obi akotwa na ye bambo a woni ntia so obi aponche koda kwa mu obi akoche na koton a na ye bambo a woni ntia so obi edwai eda kwa mu obi akoche na koton a na ye bambo a woni ntia nti ye nyina ye fipam ni nyina betena se ye kwa dwen benkrum se ye se omo na edi aba se mra ne mesomo omomoye na yentimi emma bambo mu enyire ewo manu timi hu ne se bia fipam bia betwa bibi kitua bi na yetimi ede tua sankrofo no eka eye bosome na ama bambo mu atimi ayire pintin ewo Ahenbronum ene ne patamu na fa ya maka kra metimi aka ewo security ho enso eno honorable edi na no disem atu edwa awie no na de yefesi yebisa ne se sabre ba bia wotie Asrewa TV your office na say your studio ya bie bibi kakra be no oba ohunu de na obeka de afa yedwumadie ho minim say Asrewa de enye ne nam de ba be ni Asrewa minim Asrewa 2014 brana we entertainment prefect ewo Castek obo no mo di page entertainment mo Castek ma obi abo na baso including the headmaster say obo mo di of na laptop eshan moto it Asrewa de we bia na ense da nye nwanwa your platform bibia we turn videos out the gusto na that na bibia me the first person to go YouTube na makore Asrewa videos but the Asrewa be there fire me ense da nye because me from day one say me kra dia to da bia na no hwe nwanwa abrante ne ye na bi say okoye bibia I just say any grade na mo di betu na say sa yes apa dia o for bibi se so obe ya bibia to stop ne say obe sa dia no o ye like o ye plan say o ye vision oriented like o ye obi a on time bia o pese o ya de na you say yes ade no ye extraordinary yes extraordinary abambo enya de wo Asrewa afa so be ya de na u di na betene ye pe obeye timi ba ha ni ma fefa ma bi hu studio army en se da ni nwa sa efisa Asrewa de se obi amoa no so bi bua no we ye den ana bo ba sa so na eja mpanyimfo amunim wo no so mo so aba boa ye na yedwumadie no atimi abaye krabehwe na bibia akoso miguso amene eye honorable Mfum Joseph etwetwe enkomo ewo Asrewa kasafidie no so medin ka kire wo se o content afidie no so a uko YouTube a wo be like no share na wo de comment no e de abre hia ye papa saa so on Facebook wo like a no share e de amaye uko WhatsApp nso a ya create Asrewa Global TV saa be dwumadi a ye die ye wie na edem say soko ama obibiala o group no bia no ebenya bia hwe wo so wotemenka ye de tumu a number bia wo phone so bia no so share ana say fa send wo no so hwe bi no hu dwumadi a yenso so yetimi edi no ase na bibia intimi enkoso emfa emaye sabre wanabo wanu disem a etwa to de na obeka ede acha nanu Kofiase man kakra betimi aka ene say ye ba ye patamu ahunidie ho a ehun yen yi ba me ba yi me di mani afamu a na mahuni say ahunidie asem ewo Ahenbronum man sanse Bronum we so pa Bronum bita 8 police stations there na obedi madanse ese eso Mampong municipal na kra Bronum we na ekuta 8 polling stations na me huni say Bronum a ewa by 3 ye pa na eba sa ahunidie ensem ya fire kakra betimi aka ne say ba bia be kosu apon no enya de say obehu se bibi eda fom se bibi da fom a na bia edwa bi ne si wo na ne hura aide ate ato na me de eka meduma ho pa chese ade a damani super say nyame ya adom na se Kofiase man so tamachi na 19 December no ko to ba na me bum a mafatu me ho so say meye unmovable beans no me de baba from na machiri ma mu bi ate ase beans a oye edisi abonten a obi ntimi mma so mfa nkosi na fum na oye ntuza wasansu agu na saguru ntusi so eno ebi nsi minim se bi esi okromada honorable beans na de
esi ho no mo a eye unmovable untimi emma so mfa nkosi wafom untimi ma so emfa nkosi fi enkoye de ope ewom na emom se yeto eye ye sachet water ene ye bottle water ni nyina de gum ana bola kitikiti bia ye to enemo akonte se ye yogurt na beto so ye fa nice na beto nyame odum na se udi wia na se udi ho no mo a ubiem se pe na udi atum na se eye ma ye won profo a mo so mo beba rounds na o ma be sisa bola ni nyina de free eye beans no na ye de akọ bola cry na yakọ na ho no afi de to so wi no me ba e mo se eye Ahenbronum an bola a te se mini nipa e wa hanom pa no ni se simpanifo bebre na aba ho wona ti tu ho na mo se nyame dum boa me na se Kofiase ma de tumi ene Ahenbronum man e de tumi se eye me Mfum Philip Joseph mensa me wo NGO so a matwitwa bola na nyina pictures e de asande wo mo na NGOs be ya de ama wa no pre wo mu nie o mpeso mu se udi mu e wo patamu ana bia na wo no den na wo ye wo ho ansa na o meti ma ba so wasene na o ma bibi e de ama wo timi twitwa pictures ne bola ne de sende wo mo no o mamma me like assurance say se nyame ya do na se mi wini aba na bibia ye kama won ba be so wasene se eyefu akura na contractors ye o mu krumo ya o mu eyi agban eyefu akura na wo se o mu so wasene na mitimi to fuel na medigu eye o mu eka cars num na yetimi dikotu bola no edi free ho no mo a minimu se Nyankopon ya adom ko ana se Kofiase man ene Ahenbronum fo ede tumi ehye mensa minimu se mi no mo na ba be adwuma no me ba be som obi e ma be som me mi ba be som mi ahobrase mu me so mo se mo fa tumi ni ehye mensa e 19 December 19 bi biara free ma no atofo bia no obedi so po modern se meye na maye ni yie na adimu na me din atimi aka eye Ahenbronum anabo ye krom ase no ye fe no onwuma eni wachi da ma asefo nwom onimu ani wachi o kristoni ye ha no abato no mpanimfo no nyina anim se wa anyere wo ho na niema abekeka no entimi amamu a ye nya to ba ko no ma wamfie nan no twa wi a wo ye dai ye be yu wo gidi se aba ye betu ye to de manwa enfie nwotwe no wo betimi atwa oh fire me da se bebe so asama me akwanya ntiem minim se nyame ya adom na se odumo Ahenbronum ene Kofiase man de 2 minutes mensa enema mabobo so yina ye nema matu ho na mokra wi na meyebi na esan se wo se me de taka me fra ntima kakra ntino me pese sa me de sa na ma na be de e betu dwa sa ntino me de no beto nche kakra meyebi de ona onim se meyebi ni de meyebi na emom nema mabobo so yidie mehwe na mahu se eye me 4 years ha me de ba betra assembly ho no mo no me de ba be sun Kofiase man na bibia ba boso bia so me hwe se me di so ansana me na se nyame ado na se eye bna de be na otwe obia purpose no na se okwakoto aba na me se eye fugu a ne kala eye blue otoso sei me toso eye minu eye number 2 Ahenbronum de number 2 ye lucky number sa ewo eye ya na him person che se obi obeda 2 ho bia timi wi ni obi obeda 2 bia 5 anya 1 eye 2 anya 1 eye 2 okay yo obi obeda 2 bia wi ni o Ahenbronum harom nim se lucky number e wa Ahenbronum nti mesre Kofiase man mesre busuan bia e wo eye Ahenbronum ene na tono so fa kakra bi na moto aba e wo Ahenbronum no ese obia ni na busuan kasa nim se abusuan panifo nyina benya mi mugidie se manya bida na metimi nso aje so ndom boa me na on de eye tumi no ehye mensa me no nyina be ye adwuma bom pepepe ade afra tribalism de omunyi emfrim se we eye mosini we frafra ni we hausa ni we ni de me se omo fa ni na nto nchen no bie ba be ye adwuma na fe so equal opportunities se e ba se me ko assembly na me konya bibi na se me de ba me ka se mabusuafo ana me de ba be so mo Kofiase man nyina ni Ahenbronum na to aba edi yimie se me kwa assembly na me kokko pre mpuntu na me fa mra me pesu aso ti bra makwa assembly amanya akwanya bi ona me de ba me pesu aso no enkoye busuasem na mum ebe Kofiase man ni Ahenbronum nyina enchemfa me hwehwe se obia benya ne so no de kakra se de be ya metimi agya dimpa ewo Ahenbronum na dachi bia bi ni honom no ye bo before ewo Ahenbronum a me nso me din anyra me da number 2 ewo eye ballot paper no so ti mesese busua bia na ne microphone kasa me na fofo ne me classmate fo nyina na obia kasa ese kwabene Mfum ebetimi aye adwuma no to mfa tumi no emfa nse mensa fa man na kakra betimi ogusu a wo hwe eye Asewa TV coverage eye honorable Mfum ene de na no disem ababa beto na nanom Kofiase man nyina anim
aye di bi abeto anase di bi ato platform kese yi so a onso ba bi a wo hwe yi Madin ka aka cho se ya aboafo bi na dembo aye enene yetimi de enkomotwetwewe de abremo big six enterprise omo tonton nnuane a utimi di bi ko onum ma bibi aye kama kama ebi di se anwa emo ne honkro ne ba unton bi saa so na Sandy's pap ope ensa ene awon de dokodoko a onsa be ka bi crab 9 enso so eta ye chi a omu nyina aboa ye saa so na boas creation enso so eka aboafo no a omo boa ye sabre yi ye je kinkeka na nanu aso se de medi nka aka no ye kɔ na ne ye kɔ ne de na mempanimfo a edum boa ye TV a na se ba bia metie yi mu twa me kama kama wo hwɛ me ami dwa manum yi Asewa TV coverage chief ono na eda ya no esuo Kofi Boas eta akire sanso na omo ane me ne omo ase a ye di dwuma aboa me bibia akoso producer edu sabi sa na meka sabi a obi anim sabi a meka na sem wo ha sei yenua ba Abigail enso so eba bi gina kamera na echi edemaye dodo na afre ne mommy na mi ameka sei medini ene ata kwadwo betime afre me fireman hwede mpo Nyankopon ya adom a emre pam ye besan aba ne de wona beto so de amam ye mamu nyina munitia adeshi